Dinja l-podda numru 621 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn id-djun Anthony Saliba flimkien ma' Ferry Todman, kapitlu 13 flimkien ma' Janice Manjon u Debbie Sherry. Mhux nibdew illum għandna din minant Mana Tabu. The Malta is in danger. We are calling all the warrior to unite and fight for a brighter day and to keep all the lies away. Ready for another day, keeping danger out at bay, making sure their youths are safe, even if his soul's unsafe. Battling war every day, one man down can't run away. 5 more fighters on the field, jump head on with the shield. Oh, calling the warriors. Oh, to break the barriers. Every day we're fighting like warrior. We don't feel no pain, no barrier. Only the true show our character. We keep on fighting for you, warrior. Every day we're fighting like warrior. We don't feel no pain, no barriers. Only the true show our character. We keep on fighting for you, warrior. Appelle-nous guerriers de la vie, guerriers du son, guerriers de la musique. Si tu as la foi et tu as l'envie, tu pourras surpasser tout ce qu'il y a de mystique. Espalda con respeto, hombro a hombro, apretando los dientes como hermano, codo a codo, mirando al horizonte, nada parece lejano, todo resulta fácil cuando luchas mano a mano. Le combat monte en intensité, les guerriers sont en position pour frapper. Caballero, armadura de papel, golpe tras golpe se endurece la piel. Every day we are fighting like warrior. We don't feel no pain, no barrier. Only the true show our character. We keep on fighting for you, warrior. Every day we are fighting like warrior. We don't feel no pain, no barriers. Only the true show our character. We keep on fighting for you, warrior. Keep on fighting for your love. Keep on fighting for your weak. Keep on fighting for all what you need. Keep on fighting for your brother. Keep on fighting for your sister. Keep on fighting for your family. Keep on fighting for ya. Keep on fighting for ya. Keep on fighting, warrior. Keep on fighting for ya. Keep on fighting for ya. Keep on fighting, warrior. Warrior today, warrior tomorrow. We keep on fighting even odds are narrow. Warrior today, warrior tomorrow. Life is a battle and there is no sorrow. Keep on fighting for your love. Keep on fighting for your will. Keep on fighting all what you need. Keep on fighting for your brother. Keep on fighting for your sister. Keep on fighting for your family. The lies revealed. Buckle chest, yes, the war is real. Warrior express all what he feels.
Il-tajna l-poddatora fil-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 621 f'din is-sensiela l-lum u sibu l-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com hemmhekk isibu anka dettalji dwar il-poddata tal-lum u taraw pereżempju li apparti din l-ewwel silta li smajna il-kumplament huma kollha bil-Malti jekk mhumiex strumentali. Ħalli ngħaddu mela għat-tieni silta, il-ġdida minant id-djun, din isma għal min twilet, għal min miet. Xorta waħda qatt ma bkit Mil-gexxu noħroġ id-domna Inħoss il-fejs tat-tifkieri Mid-dieqa qiegħda titħall siffa Tisra li Smell it
Għal-min twilet għal-min minn id-djun, ċertament li tina waħda minn dawk is-siltiet li fil-ġimati mhux fix-xhur li ġejjin. Għasat nistema' ftit mhux ħażin, anke l-video tagħha huwa partikolari immens. Dan tistgħu taraw jekk m'intomx qegħdin taraw din il-poddata mill-ewwel permezz tal-YouTube jew permezz ta' ToniSant.com, propju permezz ta' ToniSant.com fejn anke hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Ngħidilkom dwar dan wara nisimgħu din is-silta illi ġej issa li hija kollaborazzjoni bejn Anthony Saliba u Ferry Todman. Din jisimha Tini. Tini hemmhekk mela minn Anthony Saliba u Ferry Todman. U għattilkom qabela illi hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' ToniSant.com, però sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, jew anke l-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ il-verżjoni video tagħha. Hemmhekk tistgħu anke tagħmlu subscribe u jekk anke tażlu dik il-qampina naturalment tkunu tistgħu tiġu anke notifikati kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor. Is-silta li jmiss hija minant il-kapitlu 13 hija l-kollaborazzjoni tagħhom mal-kantanta Janice Manjon. Hija wkoll xi ħaġa li torbot ma' Ramiro Mallija, figura li dawk li segwix qed jiġru f'Malta jafu li huwa marbut ma' kawża partikolari, imma isimgħu hawnhekk is-silta tagħhom li jisimha Stenna li mhux tistenna. Mux tistenna ġo din id-dinja din nikkumbattu kontra l-ħajja ġlida waħda kontra l-ħin ħobni kif jienu ftakarni ejnu l-proxmu kif kont jien ftakru fl-anġli ta' Puttinu Ramiro tibqa f'qalbna tul iż-żmien. Eżempju ċarta kif l-anġli vera jeżistu l-ikbar battalji mibaw tal-ixxempju talla nnifsu ta' 3 snin kellek l-ikbar gwerra ta' ħajtek u xorta kont eżempju għal-tfal li bħalek ġarra u slaleb u fit il-kbir Alla ekrit għaliex bat lil dana l-anġlu jqassam l-imħabba fi triq kellek laqwa ħaġa tgħix biex tferraħ in-nies qalb ta' deb ċajtir bniedem altruist dejjem pattieħor fuq il-ħsieb u minn tal-ewwel nies biex jgħin iddiskrivew qdusija meta ħarsu f'dawk l-għajnejn jimsaħed moħ minn fuq ħoxbejk jgħinek tqum minn fuq koptejk u jerġa' jigwidak lura fit-triq int li minn nas korrejt kien miela nistrejali illi ħaddan il-paċi ħabreki f'kull ma jagħmel bir-rigali b'ħaslat il-maġi għaliex Puttinu kers kienet għall-qalbu wisq iftaħ dawk il-ġwiena inti stilla striħ fi sliem. Stenna li mhux tistenna ġo din id-dinja din nikkumbattu kontra l-ħajja ġlida waħda kontra l-ħin ħobni kif jienu ftakarni ejnu l-proxmu kif kont jien
fl-anġli ta' bottinu, Ramiro tibqa' f'qalbna tul iż-żmien. Ramiro kien ta' salvazzjoni kbira li hija sabiex jagħmel noqqas il-vizzi ta' droga. Kent l-eroj tagħna, kont l-eroj tagħna. L-enerġija ta' madwar kienet b'saħħitha wisq. Ġorġja nies li mitmartri nibqgħu nħobbuk sal-aħħar nifs. Qatt ma fimt għalfejn dejjem issejjaħ l-aħjar nies. Bħal-fjamma fuq xema tnemnem tissielet kontra r-riħ fejn hemm l-imħabba hemm l-uġieħ mingħajr it-tama m'hemmx mistrieħ. Jekk tinqalab iċ-ċankwiet ma kienet xejn għalih għax dejjem kien devotu jemmen falla li jgħix fih. Isolvi l-problemi tiegħu u tan-nies dik li jarak qed titbissem għalih kienet kbira wisq. Dejjem ixerret il-paċi ma' kull ħaġa li mistaraħħa tifjorixxi jixxeblek u tiftaħ ma' kull pass li tieħu nifs. Striħ fil-paċi inti anġlu f'qalb in-nies. Stenna li mhux tistenna għax ġo din id-dinja din nikkumbattu kontra l-ħajja u ġrida waħda kontra l-ħin. Ħobni kif jienu ftakarni jgħinu l-proxmu kif kont jien. Ftakru fl-anġli ta' bottinu, Ramiro tibqa' f'qalbna tul iż-żmien. Stenna li mux tistenna mek mela minant il-kapitlu 13 fl-imkien ma' Janice Manjon. U għonek tajab li anka najdu aktar mux biz dwar Ramiro Manleja u din is-silta imma u kol b'mod partikolari barrabta li għanna ma' M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt għax fil-verita hemmhekk huwa fejn inżommu id-dettalji ta' dak li għaddej u għal-kemm nsemmilkom ToniSant.com u permezz tal-M3P il-nafu verament x'qed jiġri tal-anqas meta jgħaddi żmien u forsi l-memorja ma tkunx għadha servina daqshekk hekk awtomatikament. L-ħarsil tal-lum hija ir-ritorn bil-kbir kważi nistgħu ngħidu ta' Debbie Sherry din jisimha Jiem il-ġdid. Mil-ġdid sibt ruħi nterraq fil-widin għaxan kon sibt il-paċi u din li intbaħt kem intlift fiċ-ċparijiet sakemm għal ħaduni magħhom il-mewġiet dawk il-mewġiet ġo baħar ikħal nir Mediterran sibt ruħi nofruq f'mewġoli u bajdan sakemm fil-qrib il-maħdi klart lilin mill-imħabbit li taru mal-irjieħ firħab bħall-irjieħ sakemm fittixt u terrat fil-fond tal-ħsieb u tal-qalb emmint f'min jien mingħajr bżonn ta' ħadd għax arraftu fija sibtin li jien kuraġġ fitluħ nżur jew bħal twelid ġdid tal-art u fjur merat modijiet li wasluk fil-qrib lejn triq sirni ta' xemx il-ħajja mill-ġdid ħajja mill-ġdid sakemm fittixt u terrat fil-fond tal-ħsieb u xarraftu fija sibtin li jien sakemm emmintu
bidint, hawn jien f'dal-vjaġġ li donnu ma fihx tmiem, hawn jien mill-ġdid. U bil-voċi ta' Debbie Sherry u jien mill-ġdid għana ġena f'tmim ta' poddatora f'sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Jena ma fatalli xejn li fifakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com sa' minn ġurnal ta' darb'oħra u dossib tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom s-saħħa.